Oh, auntie, saan ko anam naman nga granata yu dito downtown ha? Uray siyak nga rod. Kumusta kayon? Hanya ngay. Nasaya at matlata. Uray katulong lang ti katwa kiti balay. Saan ka di mangpot ni Ronald ijay? Ti kahit ko asawan, saan nga ijay ti pagnanaadan na? Saan damot ta napadapawan ijay kadaim eh? Saan ko nga mo? Nalapit. Nagdanada ni ti babae na. Mabalin, auntie. Adda apartment ni Katleya. Sigurado nga isudan ti agdandan na. Ay, saan ka nagkurang anang magbaga iti anak ko, Barog? Saan ko nga amo, no apay anak bali na kasjay? Ay, saan ko mat nga amo, auntie? Nagmauyungan na launay day a babae. Amom ka di, ayanda. Saan, auntie? Angam ni Aimee tinakasurot kadakwada. Kaya't ko ang makasarita day jay a babae. Ano mabalin, kat sinaan nan ti anak ko. Sakpay nga adamat nag-itidakas wino basol ti anak ko. Ni Aimee ti makamu, auntie. Sige, isuman ti pagdamagak. Masapul ang mabawing ko ti anak ko iti dalan asinurot na. Saan ko akayat ang mapan iti impyerno ti kararwana? Wan, auntie. Adamat gundaway ti amin, anak aramid idibidtot ng agbalbaliw. Uno, mga barwanan. Aday ta, awanan may bagam kanya ka. Takal tinihawat ko king kakatad. Ken adapay bonus ko. Magustuak launay. Sakbay nga daramitin ta. Puuran tapay ti patongin tad kanyak ni Batong. Wow! Ay, magustuak launay dayta. Ket agidam tanto nga kampayag iti lawang. I like it, honey. Dayto iti kayat ko abiyag. Adayo iti parikot. Pasig aragsak tinanaman. Kadwa na Katleya. Sige, rugyan tangarudan. Sakbay amapanta iti makun ko na akaragsakan apaset na. Adda kuman, iti kastoy nga oras abalayan. Itaman pa'y analadaw. Adala siguro nakaimbiyernaan na abalayan. Urayik latan. Sika numauray mo. Wen, pambarak mata na mangubay ti apukok. Wen abalayan, adda iti krib na. Ay, wen man abalayan. Mailiwak iti apukok. Ay, nagsaya at kit kuman. Naan anay kumatiragsak tayo. Nusan akas jay ti inaramid ni Ronald. Nuanyakit di tinaknakan na Isungarod abalayan. Kayat ko amaamuan ti pagnanaedan da. Takasaritak ti babae. Isutimit sa amin dagito eh. Maakal mo nga ta ni Ronald. No talaga nga iso ti ay na abalayan. Amog, analaus tigura ni Aimee ken kuana. Saan ko ang mapabasol? Uray kalikagumag kumati panagsinublian ta. Narigat siguro ang mapasama kabalayan. Saan tayo laeng nga amu Ngam ti laeng tarigagayak ita. Ket agsi na da iti dayjay a babae. Bareng no maator ko pa iti nagbidutan na. Saan to may tebang nga iti impyerno ti kararua ti anak ko. Ay, maawatan ka abalayan. Uray kasjay man ti inaramid ni Ronald. Anak muntulat ta.
Kasta ti plano yo, mama? Wen, iha. Sige, ibagak no sa dino ti ayanda. Ngam sana ka sumorot. Wen, iha. Da kamin kinenday ti mapan. Agpakuyog aklaangan kan kuana. Malaksid nga dasar ko kuma, mama. Awan pagdanagam, iha. Maawatan ka. Ngam sinaan nga ta day siya babae? Wano sinaan nga ta ni Ronald? Insukat na kaming tupay. Aramidak lata ti pagrebenga kas ina ay mi. Mama, Butput nga kita. Ibaga ka siyak ti mangyuli iti darong kontra kadakwada. anya? Kasaritak ti gayem ko nga abogado. No anya tinasaya at nga aramidan. Pabalon yun ni Ronald? Kayat ko pa'y amakita iti pagbalutan. Ngam ti ad-ada nga aglanglangoy iti basol. Girl, I need you. I need your love. Uray asino anaganak, no patpatgan na ti anak na. Saan na akayat ang makaaramid iti basol. No kasjay ti pangadeng da, baybay ak ida. Katsi ka, agpatingga ka kadilatan iti panangisinam kenkwana, akatukad ti inaramid na. Sana siyak ti mangikadeng iti dosa na tatang. Umdasan kanyak ti panagsinami. Kat no anyan to tinadagsagsan a dosa wano karma. Awan maramidak. Ay, Kasjay ti inayaat na. Tiragsak na. Di ba yak? Ngam na niyan to ti katukad day jay nga aramid na. Ni Apo Diyos langan ti makamo. kat, wala. Awatan na. Kan awan to't pabasulin na. Takabukbukutan na anagayatan ti pangadeng na. Awanan sa pulagpay, Ronald honey. Nalaos, tiragsak ko Oray siyak. Ang sa dino, ti pagpatinggaan da ito'y a relasyon ta. Anya ti kahit mo asawan. Saan ta nagkasal? Hindi na to may kasal. Katleya, Sa bagay, awan panggap ko, apay kasarkan ka. anya. Mapnag ako ni ti kastoy. Tano bilang, addan to santa pagkinawatan. Nalakla ka, di panagsinat ta. Ha? Saan ka di apod na ti kunagkan ka? Kahit mo asawan. At apanggap mo ang mangisina kanya. Saan ta may baga? Ngamin, impakpakaunakon kan ka. Oras asaan mo amay tad amin akayat kan pakaragsakag. Isina ka. Anya. Dahil ta kumatikanayon alaglagi pa, Ronald. Kat di nakto may gawin. Katleya. Iso sigurad mo laang. Amay tad mo amin apakaragsakag kan kayat ko. Tano saan? Ulitat. Nalakaklaang ti mangisukat kan ka. Agrubatak. Itanti panangipatungpal ko iti panggap ko. Sa pulag ti pagnanaudan day jay ababay. Nga mo kakadwana ni Ronald. Huray anyat mapaspasamak. Masapul ang mapagsinak ita. Akalag ni Ronald iti day jay ababay. Nga uray pa'y pagmamauyungan na.
Ijay man Magnolia Subdivision, kabsat. Ay, nasayang lang ti Aldaw. Sigun, iti akin apartment. Remuar ka no da, Ronald. Nagkuyog da iti babae na. Hanggang tinapadag, kat naamwa kong ti pagnanaodan ta. Baliwag to ti agsubli jay. Nas ka na makasaritak day jay a babae. Kan uray ni Ronald. Anya nga tati trabaho ni Ronald ita. No naikatid iti trabaho na. Amangan no nasumok na mo't tandidakas nga aramid. Saan ko akayat? Amay rarab iti kinadakas ti anak ko. Nasarakan nga ta ni mama ti pagnanaidan da Ronald kanda dya babae. Diyak lang ammo Ti pagdanagak tatang. Ang mga nanyat mapasamak ka ni mama nagpungtot. Katawagam Wen tatang. Saan mo't kiting interesado no nasarakan na idaw no saan? Kaya't ko lang nga maamuan ko ma. Ammo met ti cellphone number na. Di awagam. Inton madamdaman tatang, mangantayo pa'y. Ganadayin sangpot ko nga ramidag. Saan ko nga minanalpas sa di opisina. Kasapulan ni boss inton bigat. Sige, siya kun ti agidasar anak ko. Siyakton tatang. Ay na, mayat payla ang titurog ti anak mo. Ken mayat titurog na naubaan ni Lola na aureng. Naimbag man ta nakaawag ka, iha. Wen mama, kumusta tinapanan nyo? Saan mi idaan na danon iti apartment da? Rimwarda ka no kung nati akin kuko Kasta ka di. Nga magsubli ak matlaang. Itinto oras anam na maag nga dada. Sige mama, ngam aganad kayo kuma. Dumagasak to dita. Kailiw konti apukok. Sige mama, awan parikot. At damat ni tatang. Wan, iha. Sige nga Rodan, agyaman nakma. Bye. Bye. Ay, amok. Nasakit man tinakam ni Amy. Ngamit ikaunggan na. At dapay la panagayat na ken Ronald. Numabalin lang. Kayat ko ang maurnos pahiti amin kadakwata. Girl, I need you. I need your love. Ay, naimbag man ta nakapasyar ka man ay abalayan. Ay huwen abalayan. Mailiwag ngamin iti apu ko ta. Ay, kasta ka day. Kanawan matlang araramida iti balay. Ay, kat isu Kan adapapanak no madamdama. Padagasak kan aldong akaanak no agapu iti opisina. Ay, uwan abalayan. Agsubliak iti pagnanaadan dagiti dua. Kaya't ko ang makasarita ti babae ang nagmauyungan ni Ronald. Kan uray ni Ronald, kasarita ka na sayaan. Ay, saan ko anadanon iti mo na nga ipapan ko? ay kasta ka day. Naadala ko mapan nakabalin na abalayan. Agsinublihan da kan Amy. Ay, uray sak ko ma. Kaya't ko, ano pumanawag? Natalgad ti kasasaad dagiti agina. Uray siya ka. Bakit akon? Kaya't kumat anasaya at kumati kasasaad ti kakaiso nga anak ko apanawag.
Nasaktan iti husto ni Aimee abalayan. Saan ko nga ambaw? No kayat na pa iti makipagsinublan ken Ronald. Awan mat siguro, di sa pulimpay, honey. Inik ka na kanibadong iti service mo, ha, kotse. Wan nga rod. Iso, saya atem ti trabaho. Awan parikot, no kasta. Sige. Ramidik amin para ken ka. Malagip ko kayam. Kumusta, nagiti aginam? Anya? Saan ka kadi ang mailiw kadakwana? Nang runa ken Aimee? O payat ang damagam neta. Kayat ko lang nga mamuan. Ay, Imposible nga awanin panagayat mo ken Aimee. Ken saan mo ang kailiw, ida? saan? Kan mabalin ka di asan ta pagsaritaan dayta. Saan mo ang kayat? Gaputa pudno ti kunang. Kailiw mo, ida. Kunakmet asan ta na pagsaritaan dayta. Mabalin ka di? Okay. Ngambalaagan ka, Ronald. Oras ana amwak asinarong karam, ida. Isina ka dagos. Anya? Saan ko akayat ti malukloko? Kati kukwak. Saan ko akayat nga damakibiyang? Katlia. Kayat ko tinalawag asaritaan. Talaga sa balit o gali ni Katlia. Managing bubukod. San ang palin? Oras ng isina. Patayik langan. Pinaibay akti pamilyak kapag ingkwana. Kalpasan na isinanak madlang. San ang mabalin? Ni Badong. Adda ka di manin pa i-deliver da kanya. Hello, Busing. O sige, Busing. Itamad lang. Sige. Bye. Adda manin i-deliver ko. Dakkel ka no agatad. Kasto'y madlagayam tinabiit apang wartaan. Pare Ronald. Wow. Big time ka na. Adan kotsem. Si Kamad Gayam, pare Bricks. O, kumusta? Ay iso lang nga iso Kumusta nga ijay? No trabaho, okay lang mat. O katsika. Sa dino ti pagtatrabaho amita. Bayan silang pare. O sige pare. Ada kasinara ko aklinte. Di magasak lang nagpagasolina. Oray siyak nga rod pare. O sige, aganad ka. Naimbag man ta nakalagip ka, Bricks. Kumusta ka, Naimi? Oy, nasaya at mat so far. Makailiw-liw kak matlangan. Kasta ka di? Nagkita kami kan Ronald di gasolinaan. Oh? At damat tan kotse na. Aya? Kasla big time mo tan tiloko. Di nasaya at tapno da itid na itikabit na. Awan bibiyang ko pa itibiyang na. Oray man maitapwak iti impyerno. Mare. Namimpinsanan na pinutod ko ti amin kada kami. Kat adan na bukala planok. Anya dayta? Adan nakasarita nga abogado. Paanol, wano pawaswas kon ti kalay sa amin. Kasta ka di? At dapat na nakasarita ka mang tulong kanyak. Nga agala ka dagiti ebidensya. Nga agdenden na dan iti kabit na. Okay. No, dayta ti makita man na sayad. Awan makaipawil ken ka, mare. Talaga nga awan. Sige nga, Rod.
Baliwan tanto ti agsarita. Agyaman na kiti panang sungbat mo iti awag ko. Bye. Bye, Bricks. Pwera leksyon ni Apo Diyos. Ngam pulos adjakon kayat nga sinubyan kami pa'y iti asawak. Dakkel agad at ibalor tin deliver ko kin Mr. Huang. Dakkel man ang tited ni Badong Abunos ko. Bumaknak no kasila. Katawan ton parikot ko pa ikan Katlia. Maitid ko amin nakapritso na. Itay pa'y anadlaw ko di kotsi amang sarsaro no kanya. Nagwaya ko mga gubertik. Angam. Padasik mantiag minor. Pangsubukak noon anak winusahan. Aday ta. Naginayad ako na. Naginayad naman. Oh, anya ti kahit asawon da ito eh. Girl, I need you. I need your love. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Babagayam, denggan inton bigat tituloy ti makalawas sa pakasaritaan ana pauluan. Panagbalbaliw. Dito'y drama tayo. Sonata ni Ayat. Dakalagat at ti balor din deliver ko kin Mr. Huang. Dakal man ang titid ni Badong Abunos ko. Bumaknangak no Kastilahan. Katawan ton parikot ko pa ikan Katlia. Maited ko amin kapritso na. Itay pa'y anadlaw ko tikot si amang sarsaro no kanya. Nagwaya ko maamang overtik kanya. Ngam, padasik mantag minor. Pangsubukak noon anak winusaan. Aday ta. Naginayad akon. Naginayad damad. Anya di kahit asawan da ito eh. Partakakit din dagpataray. Makambo di dan. At dalaki di daka sa panggap na kanyak dagiti nakalugan dita. Anya dayta. Katawa ang pailang tinistoryakin ka kat nagpagadak lang aro din. Takrot ka matgayam, Ronald. Saan ka di at damat paltog mo? Wan ngam. Ay, Ronald, aya. Amum ka di no asino dagiti nang surot kan ka? Asino da? Kakadwa tayo dagi jay. Abinilin ni Madong amang bayabay kan ka. Tadakal tigatan nga dagan ka. Anya? Amang ano dakit ni mang surot kan ka tao ni Mr. Huang. Kat agawan damat laang ti imbayad da iti epektos. Kasjay. Nakam amag ti damag iti radyo itay.
agraira kanumanan ti pan nakaiwaras ti maiparit a droga dito syudad. Nakastrak manan dagiti big time dealer. Malagip ko ni pare Ronald. Big time man. Nagpintas ti kotse na. Ngam, kotse na nga taday jay. Saan nga talugan ti boss na? Ngam, kuna na mata buy and sell ti trabaho na ita. Anya nga ta ti produkto da. Ada masungat ko apanganan. Marik na akong tibisin ko. Mga anak pa'y. Sakbay nga agtuloy ak iti papanak. Saan nga ado ti mangmangan dito eh? Ado ti bakante alamisaan. Ito yaklatan. Ha? Ni Ronald kan katliya dagiti adda iti dayjay alamisaan. Adday ta. Nakita dakon. Asit gak nga taida. Pards, pasensya ka no sa anak ngay masidagkada kayo. Ta saan ko akayat makasinga. Awan parikot. Ano kahit mo makilambisaan kan kada kami? Agyaman na ngam dito yakon. Si kamot. Kaskalasap sa bali. Saan nga iti dayta, Pards? Kababain mo't ay. Daman-damag kay. Oray ta dayon ni Katlia. Oh, anya dayta? Kumusta da ay mi, kanti anak mi? Nasayat dan samat. Naimbag man ta, nalagip mo ida. Kinapuno na. Mailiwa kita anak ko. Kahit ko kumaama kita. Di mapan ka iji balay da. Ada amak ko. Ang mga nun niya taramidin ti ama na kanyak. Day talang tanalaos mo tigura na ka, gapo iti naramid mo. Panang baybay amon anamin pinsan kadakwada. Girl, I need you. I need your love. Anya ka diti ko lang ngay bagam kanyak, Briggs. Inawis nakpay dito yung snack house? Saan ko nga mo? No, interesado ka, wano saan. Kahit ko lang ay danon kan ka tinaibaga kanyak ni Ronald. Amo mat asaan ako no interesado kan kwa na. Kailiw na kano ti anak na. Kan kayat na makita. Anya? Isumati ko na anak kanyak. Kalpasan na namin pinsan at tinalikodan na ti responsibilidad na. Inaklon na mat. Anagbidot. Ngam saan na kanabas na panawan ni Katleya. Aha, agasam dayta. Nga madan narugyak nga addang, Briggs. Adan dagiti na anay nga ebidensya kontra kadakwada atwa. Anya dayta? Imbes nga narom ko ida, paibalod ko ida. Saanan? Adda nakasaritang abogado, amang ipag na iti annulment ti kasarmi kini Ronald. Okay. Katagpatulong aktukin ka, ha? Mm-hmm. Akti papeles para iti panakawaswas ti kasarmi. Tapnanan anayan ti panagdenada iti dayjay a babae na. No kasta, dahita ti plano na, abalayan. Wen, abalayan. Ay, awan nga rudan namnama ang maurnos ti amin kadakwata.
Ay, maawatam ko mati anak ko. Nasaktan launay. Wen, maawatak. Ngam no adala ko magundaway nga agbalbaliw ni Ronald. Sublihanan na ti pamilya na. Ay, awanan abalayan. Pulos adi nagparparang kada kami. Halakat, awan maaramidan ta na balayan. Siguro, naituding akas to ti pagmanagan ti amin. Nga taa. Ngam, kidawag ko ma, at iyo yadayo kanyak ti apukok. Awan parikot iti dahita abalayan. Nawaya kalat tamang kita ken kuana. Silulukat ti balay me para ken ka abalayan. Naibagayo gayam ka ni Mamadayta, tatang? Wen, Anyaman ti kunada. nakita analiday ti rupan Tano adda kumapan nakabalin na, ket maornos pa iti amin kada kayo. Gapuman lang iti anak yaw. Ado ti ka si ti kasasad ti anak ko at tinalikodan ti ama. Kandakkel ti kaasi ti apo. Ay, Kabailakmat nga tangay sakat ti biyag miyagi na. Ti biyag tayo. anak, Saan ko na kaya maulit ti pan nakapasakit ko, tatang? Umdasan ti na minsan. saan ka mabalin na diktaran? Saan ko ang mabalin na diktaran ti Riknam, anak ko? Agyaman ak numaawatan, dak. Narugyakon a pinaprocess ti pan nakawaswas ti kasarmikin ni Ronald. Dayta ti pangadeng ko. Tap nagpada kamin anawaya. Nasayat man, ta nalagip mo ti mangawag kanya. Kumusta kayo, Mama? Anya kumapay tinam na mababain, gapu iti inaramid mo. Mama, Nagawa na panunot mo. Kaslang awan na saya at ngayon sursurok ka. Gapu iti nalaos abain ko. Kaya't kupay kit din ti matay. saan, Mama? Saan mo kumapanunodan da ita? Anya kit din asaan. Nupay kasta. Aramidek amin ti kabaalak amang sulnit iti banag. Asika kumati mga ramid kadagiti agina. Nangruna iti anak mo. Anya kumati basol ti ubing akabaalam abaybayan. Nagawa na pusom, Ronald. Sorry, Mama. Saan ko ngamin malabanan tiriknak? Maag ka. Ag mauyong kan gapu iti babae asumang kautro nga awan manaknakam na. May samot apasurot ti sa iro. Mama. Ngam, nakaikadeng ako. Pakawanan naklaangan no maaramid ko na ito'y. Anya ti kayat yu asawen? Kayat ko pa'y amakita ka nakabalod. Ngam ti agnanayon nga aglang langoy ka iti basol. Anya? Pay balod dak. No saan kayo ngagsina? Siyak ti mangida ulo iti reklamo kontra kada kayo iti babae. Marami yu ray da kanyak. Abay kit din saan? Isong agpanunot kan. Sinaam dayjay a babae, wenno pay balod kayo adwa. Anya? Isinam dayjay a babae, ket ikarigatam nga urnusan ti pamilya. Mama. Nalaos tiguran ni Aimiken ka. Ngam taggadam ti pamakawan na. No kayat mo anatalina ay tibiyag mo. Ngam. Sige, hadapay papanag. Bye. Kita agman. No anya ti aramitan na ita. Ladingitak no aramitak da ito'y. Kas may nga ina. Saan ko akayat nga aglangoy ti anak ko iti basol iti agnanayon. Girl, I need you. I need your love.
Kasano itanda ito eh? Kasano may bagak kinikatliya tinasao ni mama? No, patiliw na kami. Mabalot kami at wakat. Huh, sana mabalin. Nagpasol akong kanay mi. Amok ang nalaos ti kura na kanya. San kun anam na mahain, ang mapakaman nakpay. Ni Katlia. Inom ka iti arak, alasan potak. At ka di parikot. Sungbatan na kuma. Rinaot na kakaditi asawa, wenno ti inam. Imawag ni mama. Kita din baga na kanya. Kasta ka di? Amom ka di, nga adda ka numang sapsapul kadata anatangan a babae. Kat isulakit di ti inam. Anya? Kasanuan na tuntunan na ditoy? Apay, nalipatam ka di, anatuntunan pa'y ti asawam ditoy. Ha? Anya ti kunam nga imbaga ni mamam, tay barbar ti kampay. Paibalod na takano. Anya? Mangyuli da iti darom kontra katata. Saan? Saan ang mabalin? Saan ko akayat ti mabalod? Masapol ka nung agsina ta. Anya? Kasta tinaibagak ni Ronald abalayan. Padagkudam kadeket sinaan na butay jay babae abalayan. Adakan ko ana da ita. Iso akasaritak ni Aimee, tatulungan nak amang yuli iti darong kontra kadagiti dua. Kaya't mo asawan, uray mabalod ni Ronald. Wen abalayan. Kayat ko pa'y amabalon, ngam ti agnanayon ngagbasbasol. Di matsakbayan ti pampanunutag. No saan nga agsardeng iti aramiden na. No saan nga agbabawi, kaya nagbalbaliw, wenno di na baliwan ti taray ti biyag na. Sa dino, ti papanan ti kararuana. Dayta ti dakes na ita. No kastagarod, pa'y balod ko. Kat bareng no dita ama kapanunot nga agbalbaliw. Sapay la kumah abalayan. Iso nga urayek ni Aimee, kat kasaritak may papan iti daytoy abalayan. Sige. Siyak ti makamu iti abogado. Kun adamot ten dagiti ebidensya a nakalap ti tao at tinangdanak, abangala kadagiti ladawan dagiti dua. Adda kayo matito'y balay, mama. Uwan iha, iliw kumanan ti apo ko, kan adda napatag ngay bagaken ka. Anya dayta? May papan ka di kini Ronald? Uwan. Sorry, mama. Ngam saan akong nga interesado pa'y kankwana. Kan may sa, naragsakan, iti den natipada na asairo. Nagtignaya kon, kan nakasaritak meten ni Ronald. Maipapanitian niya. Tulungan nak amang yuli iti reklamo kadakwada. Tapno mabalod da, no saan da nga isardeng ti may parit a relasyon da. Anya? Kaya't yu hasawan? Da kayo ti magpaibalod iti mismo nga anak yo? Uwan. Kayat ko pa'y amakita ang nakabalod. Ngam ti may tapwak to iti impyerno ti kararuana kapu iti aramiden na. Ngam paliiwag, no anya ti aramiden na iti impang takken kwa na. Nalapit, akasarita na ti ampang akadenden nana. Dayta ka di lang ti rason, mama. May sa dayta.
Ngam no agbalbaliw kat pagbabawyan na ti bason na. Saan mo ka di amaikan iti may kadwa agundaway? Saan ka may kariday ta, mama? Pada kayo babae kat maawatan niyo siguro tiriknak. Wan iha, maawatag. Ngam uray para laang iti anak yu. Kakaasimot nga awan amana. Mama, Please, ay mi iha. Panunutom ko nga ti imbagaken ka. Adaken kaday ta mangedeng anak. Adalom ana imbag, di baga ni abalayan. kalpasan ti naramid na. Basta pa kawanag latan ti awanan bain, awanan puso at tao. Angem, tikang runaan arason ni abalayan, ket para iti anak yo. Sana parikot day tatatang. Tainton addan naan anay apanunot ti anak ko. Ibagakkan ko na ti amin. Kat anyat nam na mga nyorik nana. Kaya't nantupay nga ta makita ti amana. Ay, Kasi tinakunak tatang. Dakkel ti kaasin ni Apo Diyos. Mapadakkel kan maipaay ko nga tamat ti kasapulan ti anak ko. Nga oray awan, suporta ti amana. Sabagay, nabayagan nga awan suporta na. ket, anya garod ti pangedeng mo ita. Patgam ka di tikid daw ti katugangam. Panunutek pa tatang. Kakaiso na ngayon ino to na maiwagsak ko ti amin. No pa'y sana basta mapukaw ti sakit tinakam ko. Ay, kas iti nakunak ba't. Adan nan anay anakam mo. Adalam anay mbag. Sakbay ang mangedeng ka. Talaga kas ta tiramedek tatang. At damat kindi puntos ni mama. Kas may isa nga ina. Nagimbag launay ni mama. Ngem apay akas jay ni Ronald nga anak na. Sino takim motor iti nakaparada iti sanga? Ipag nadaan at mitak ng katliya. Agkarikik ni katliya. Adda ka di kadwa na? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, denggan inton bigat tituloy ti makalawas sa pagkasaritaan a napauluan. Panagbalbalyo. Dito'y drama tayo. Sonata ni Ayat. Sino takin motor iti nakaparada? Iti sango ti pagnanaudan mi itak ken katliya. Di katliya. Agkarkarikik iti kwarto mi. Adda ka di kadwana. At ti palto ko. Hindi nakpadpadak sa aliputan katliya. Gusto nahan, Mando. Adda ngagpaiso ka doon, no? Ronald! Awanan kay tibain. Ayop ka, katliya! Sino ti? Ni Ronald tidim saag iti kotse. Kadagdadarasin nga umay dito ay. Ay, Ronald, iho. Mama, mga alak lang iti kawas ko. Pumanawak mo't lang adakos. Anya? Sige, mama. Mapanak pa iti kwarto ka. Anya ka diti mapaspasama kiti anak ko. Kakaiso na nga imbay nga. Kaslanda da ka sa napasamak. Lugan dagiti pulis. Kat nagsardeng da iti sango ti gateway.
Anya ti kaya tasawan na ito. Ni Ronald, surutag kiti kwarto na. Mama, ilang mangdak. Saan ko akit ipatiliw ka nagiti pulis? Anya ka di tinapasama ka na ko. Mama, nakapataya ka. Aniya? Sino tinapatay mo? Dakatliya kan ti lalaki na. Aniya? Dagiti pulis, isuudan dagiti nagtuktok. Sana ka sumuko, mama. Aglibas ka. Ronald, anak, sumuko ka kuman. Saan ka nga aglibas? Buko kalangan, Ronald. Sana ka sumuko. Diyos ko! Alright, friend. Lumaban! Kala ti paltog ko titiliwan nyo. Natangkan ti ulom! Diyos ko! Ronald! Ni mama awling ti mo awag. Apay na ta? Hello, mama? Hello, ay ni Iha, ni Ronald. Oh, apay ni Ronald. Apay nagsangsangit kayo. Anak dito yung ospital. Ah? Apay? Pinaltugan dagiti pulis abang tiliw ko magkagwana. Anya? Saan na kayat ti patiliw? Katlimaban. Naimbag, tatila ang lupo na ti pinaltugan da. Apay nga minatiliwan dagiti pulis. Pinaltugan na kano da katleya. Kanti lalaki ang kadwa na iti kwartuda. Anya? Sige, mama. Umayak dita. Agyaman nag-iha. Saan ko ngamin nga amo na niya taramidag? Uwan, mama. Sige, agrobatak lang. Sige, iha. Bye. Bye. Mapanak iti ospital. Ngam saan agapo kini Ronald. Kaya't kulaang at arabayan ti katukangak. Ang mga nanyakit ti mo ti mapasamakan ko na. Kasta tinyawag ni mama kanyak, tatang. Bapan ka Nasaya at launay kada kayo iti anak mo. Iti laksid ti naramid ni Ronald ken ka. Wan nga rod, tatang, kaasimat. Mamanganuan niya apay ti mapasamak ken ko nang runa ket adan sa high blood na. Wan nga rod, tang. Malangarudan, mapankan. Sakpay lang ti mangkita iti anak mo. Sige nga rod, tatang. Ay, anyalakit din tinagbambanagan ni Ronald. Nagmauyungan na launay day dya babae. Agasam day ta? Ora agbalinan na kriminal? Gapulaan iti day dya babae? Ay, nakaisagsagmakan na. Ngumala, mapankakit din. Andi ngayom ti katugangam. Nadamag ko mo tinapasama ni Ronald, auntie. No dimngag kumakayak iti magpakakasumuko lang. Wen gaya man ti, di magasa kiti police station, kat nagdamaga kiti amok a pulis. Barok. Malaksid kan Ronald. At dapay kayam sa bala karelasyon ni Katleya. No anyaki di tinaknakan ka nakita na iti day tsaya babae. Kat dayjay alalaki, auntie. Wanted gayam, ta drug dealer. Kasta ka di? Ken uray daya Katleya. May samot lang a drug pusher. Ang mga nuuray ni Ronald nagbalin mo ta na drug dealer. Dahil tati mada mga imbis-bistigaran da. Ket siguro niti amok a pulis, auntie. Apaman na mabalinan ni Ronald ti rumor dito yung ospital. Idiretso damat lang iti pagbaludan. Iso nga rod anak kaposas, nga uray ada dito yung ospital. Ay, ti inaramat na apaltog, ti may saan na dagsan abasol na, auntie.
No nangang alaan nakiditi day jay. Iso nga at-atap ko. Anay ramanan ni Ronald iti dakas nga aramid. Girl, I need you. I need your love. Di kay unag pang panunot, mama. Saan ko nga mo? No apay ang nagbalik na kastoy ti biyag na. Nayaw awan. Pulos nga mi. Adidimgag iti pamagbaga. Aramidan nyo na niya ti rumbang nga maalamit, mama. No pa hinadagsan ti basol na. Naimbagkit dita saan anatay ni Katlea. Jayla ang lalaki natin napatay na. Di nalata ko man binaybayan. Ay, impakita na lang tinalaos sa panagayat na itiday di ababae, mama. Anya launay, taada iti dayjay a babae. Amang ano, pinagusarda iti may parita droga ni Ronald. Anya, May sagam na drug pusher da di babae. Kan gold digger. kasaritak ti abogadok iha. Kitaag, no kasano alumagan dagiti kaso asangwan ni Ronald. Saan ko abaybayan? Itilaksid ti inaramid na. Maawatan kayo, mama. May sa kayo nga ina. Saan nyo amabalin nga ibelang latan ti anak yo? Nakasaritam ka din ni Ronald. Saan? Nakaturog iti na panak. Naimbag man tanapan mo kinita. Nagbidot ka. Ni mama Auring tigapuna na panak di ospital. Saan agapo ni Ronald? Saan ka kadi makarik na iti asikin kwa na, Amy? Kasano ka asyak tinang lipot kanyak? Nakasaksakit, Briggs. Awan ka asping ti saam anariknak. Maawatan kamit kit di. Ang tunggal tao, adamat gundaway nang agbabawi. Kan mangator ka dagiti nagbasulan na. Adalat takarbangan nang agbalbaliw. Uwan? Mamati akmat itiday ta. Amy, Saan mo lang amin amarignak ti marikiriknak, Briggs? maawatan ka. Saan kamit kit di ababalawan? Numaaddan kay ti kastaarik na kankwana. Nasaya at numaawatan nak. Saan kumat ang maibus a panunutan? No apay ang naaramid ni Ronald ti kastjay. Nang Rona, ti panang paltog na kadakwada. Ti pagsidaawak. Apay nga dapaltog na. Adaatap dagiti pulis. Ta isot ko na ti gayem ko. Amangan no nagbalin ang kadwa dagiti drug dealer ni Ronald. May sapay data. Talaga nga awan panunot na. Na-strict ti demonyo. Parang makasaritak to. Kat mamuak ti si bubukal ang napasamak. Oh, kumusta ka, Ronald? Agyamanak, iti pa nang sarungkan mo kanya. Ngori nagbalinak adakas, Briggs. Ada nagkaduan ta idi. Ket saan ko matabas na malipatan dagi jay? May sako na kriminala. Nakapataya kay di tao. Apay ngamin asaan kalangan ang nakapagpanunot. Imulo ti darak iti day di agundaway. Tinalikudak ti pamiyak. Binaybayak gapugin kwa na. Kalpasan na, liniputan nak. Dayta ti ibagbagak idikin ka. Saan mo nga amupay launay ni Katlea? Sumangkautro apasurot ti sa iro. Sana na tayo ni Katlea.
Adda iti kritikal na kasasaad. Saysayat ko man nun natay. Agpapadaan na dagsan dagiti basol mo, pare. Maysa, ti panangikot mo iti armas. Ngawan lisensyana. Kan ti panang paltog mo kada Katleya, kanday di alalaki. Nupay, may sagayam awantad, kan drug pusher mo't ni Katleya. Siguro. Karmak na ito'y. Aklo na kita. Kaputusan ko akit mapukaw ni Katleya kanyak. Naikatak iti trabaho ka. Sinarik ko tinaglako iti may parit nga akas. Day tapay ti may saan natagsan a basol po. Kasi tinakuna ka. Karmak na ito bricks. Dusak iti naramid ko iti pamilya ka. Saan ko pa nang ipangpangag kadag iti pamagbaga ni mama. Girl, I need you. I need your love. Ay, kasano lang arudan. No nagrurotap ti kaso na. Parikot na day tantatang. Ti kasyak launay kati katugangak. Kasapulan na ita ti mangandingay ken kuana anak. Wen, isa ako nak. Inton maipanan iti pagbaludan ni Ronald. Tanagadungan ron ti kaso na. Limaban pa ikat nga ron kadag iti pulis. Naimbag da saan da pinatay. Tila ang lupo na ti pinaltugan da. Tapno saan siguro makataray. Mga no, marikatan na makarwarday jay. Ay, jaklaan mo. Ngam ko na ni mama. Kasarita na ti gayem na nga abogado. Noon niya tinasayaat nga ramiden da. Ay saus, dapay paltog na. Nadagsan matlang ti dosa ti matiluan iti dayta. Ay, jaklaan mo tatang. Talaga na-struck ti demonyo, ti ulo na. Mama, ada ko makidawag sakbay amay panak iti pagbaludan. Anya dayta, anak. Ayaban niyo kumani Jaime. Kahit ko akasarita iti maudi agundaway. Agkidawak iti pamakawan kenkwana. Tao manugot nga ta. Agpakpakaasi kay kumakinkwana. Tauray sulang timang palagaan itirig na. San ko nga muna niya tigasat ko. No apay ngamin, anagbalin ka akastoy, anak. Inalilaw na ni Katleya, ma. Di adal kamat. Manakman kamat. Ngamapay akas jay, tinapasamak kan ka. Santay ko man na pagsaritaan pa'y data, mama. San ka laki din ang nagpampanunod? Binay amla ko maidan. Idinaduktalam ter aramidan da. Imulo ti darak. Kalpasan atin nalikudak ti pamilyak. Kas jay kiting ti naramid na kanyak. No jak la pampanunutan ti kinasaya at ti inam kada kami. San ko apinatgan ti kitam mo? Agyaman ak. Kitawan sa baling ibagak. No saan na ti panagkidaw ko iti pamakawan. Jak may ladawan ti sakit, tinakam ngay paay mo kanyak. Sana nalakayit nag ti pamakawan. Amok, ngamura day tala ko matipabalon mo kanyak. Tasan ko nga muna niya tagururay kanyak agkasat iti pagbaludan. Sana kapasorti sa ero wano demonyo. Akasken ka. Namati akit ti Diyos. Alawan, mapakawan ka. Ngam iti ka ano man. San ama punas iti kaunggak ti saem ngayon paay mo kanyak. Amy. Aglunit man ti sugat iti puso. At dala ta ibati na atanta.
Nasurukan asa nga pulo at awan. Sipod na balod ni Ronald. Nabayag matan. Asaan ko anakit kita. Sipod na ipan iti bilibid. Agkita kami paingata iti anak ko. Ipulang ko kaditi biyag ko. Adya akong makita ti anak ko. Ada nagtuktok iti ridaw. Sino nga tati umay asa nga ilig. Napanijay tindahan ti katulong ko. Siya akong ti mangilukad. Ni nga taay mi. Awan nga ta ti sarag na. Sino ti? Ronald, iho. Mama. Mama. Ronald, anak ko. Ronald. Mama. Kunak numataya ka sa antang kita. Sumrag tayo pa mama. Diyak may ladawan tiragsak ko, iho. Ang aguray ka. Apay anakarwarkan. Kat mano atawin pa iti sentensyam. Naglibas ka kadi. Saan, mama? May sa kadag itinagasat anaparulan. Nganyit nagti-presidente, iti kasangay na. Aniya? Nagbalbaliwak, mama. Nangabarwanan ak iti pagbaludan. Nagbalbaliwak anaming pinsan. Agyaman ak, iho. Bayat ti kadak iti ada namamo ka na bayagan na balod. Isuti ng isuro kanyak itinalinteg ada na tibiyag. Kasta, nagsayaatan anak. Wan mama, nasuruta kong tidalan, ngagturong iti pagarian ti Apo. Dakkel gaya man ti anak ta. No saan la nagpakpakaasi ni mama? Saan ka kumaakayat akasarita? Kanjak kumayam-am mo kan kati anak ko. Amok ang nalaos pa lang tiguram kaniyak. Ngam nagbalbaliwa ka naming pinsan. San pa'y magngataan na ladaw ti amin. Tapno sulnitak dagiti nagkurang kada kayong agina. Kentap no litupak tinagbasulak. Agsubli ka kanyak, ti kayat mo sawan. Dinto mapasamak ta. Gapuman lang ken Rosaling anak ta. Ikanak kumay di gondaway. Sanak ang makaikad ta. Dila ang makunak. Nawaya ka mang sarungkar, iti anak ko. Girl, I need you. I need your love. Ditan babagayam, tinaggibusan, ti may sapay apakasaritan ditoy. Sonata ni Ayat.